mufite amaso ntimubona, mufite amatwi ntimwumva disi. bitumye Imana imaze kwitegura, bitumye Imana imaze gutegura ingabo. Mu butumwa Imana yatanze bw'ibyago byaba nyuma jenoside abanyarwanda badahindukiye, hari abibaza bati mu bihe bikomeye birimo akarengane n'intambara tuzibandwe tuzerekeza he? Kuri uyu wa gatatu abatumirwa barimo abakristo, abayisilamu ndetse no kubakomeye ku idini gakondo baraduha impanuro, barerekana kuri bo umuti nyawo wavugutirwa ibibazo by'insobe bigosa u Rwanda n'akarere rurimo. Nimushikame musenge nta buryarya kuko ibihe birakomeye. Ubusingaruka ntiturimo kuzibona, intambara irimo gusatira ku buryo u Rwanda rushobora guterwa. Imana turagije isi kugira ngo tuyitunganye. Ngo rero imandwa za nyogokuru nkayigendamo mvuga nti imandwa za nyogokuru muhagarara hirengeye mudutsindira urugamba rw'umutimanama rudusumbirije. Ni uguhera saa moya z'umugoroba ku isaha y'i Paris, saa 2 Kigali, saa 7 z'amanywa Washington DC na Montreal. Ni en direct ku mbuga za RFP Info. Mwese tubahaye ikaze.